outcry as Arati spent 60 million to fly MCAs to meet in-laws in China. Hey, na very great. Chibesa, aliasa kanyomire. Kwana ba? Boss. Gusi oye. Gusi oye. Morocha ba MCA ba? Boss. Aba MCA bana ba UDA. Abanda aberetse basomoka. Abo goreti aba MCA na 60 million Kenya shillings. Chiomo Gusi, chiomo taxpayer. Akaba koba China bokobwae. Bochwa komana chiombe bokobwae gari. Akamanya kuanga aba oyo muna bale igaboka. Aba batebe tubali kogenda aseki ebale UDA. Egero mali umuntu nonguli UDA nere bwata serikali. Serikali ya president ya Kenya ko William Ruto. Ayoro cyo mukubwa mono kubwa. Serikali yo mwenyene ora mwamire kibeza ki account kiko cyande mono umye okoba yani obuchala maite muyo wende to wende skuru pi ko bwa ko ran masakara katika bire yani pi I am telling you kuya to wenda pi ko bwa katika bire ko enda ko liya kan to getigera kugura hapana bono aba MC aba subati aba eba otara ne bago nagora usonzoboro wasonga ali bago nyotarekera bakoli kigunga ngwa kumore inu muri mutage tuko bwati okorrekana no osoro mono ki osoro akora nje hani obo chun okorrekana no nyoka nje ga kumontem muma wata kwanda inga osoro anje tezi nje mu ayeye keitata abantaba aba MC yaba munga mwana barunga chi China 60 million chi taxpayer ayebori chi dispensary ne gachibwa chitakire kubikwa mariyoba ebori isi nire gachitakire kwaga toko bori osoro kurwani yare governor obo chinga ochi lakini ndu mereri ono inwege tongo cha gukora okoba governor arore no monene wiki ya ejafu abe enko bayira kwanza muikarasi ne president ya Kenya aba ikero mutaka project ya kama 50 million wasema no osento ende budget ninje na ende budget ako kwa budget chipara nyeni komi 10 mogena mokore kero mutachora sa gochora torora baro tutie man kiagranje obo onye na uko tayari ko gun no guninde lakini ane njobu ya ninje de skuru bone ile difference era moi class